Madu, lada piki kini pimler ngan lek himanga. Ngan ko ngubay kidom yapi, ngan pej bhai para jopi, bar ki kun bersa jopi, ki bade ki kun jonga, tang bay ka kapan yap te. Please you can epic subscribers baru ke baju sudah page video sekarang ke channel storyteller Lyndon Dream Girls. Boleh, wang krak. Sono imei jopi, umju isu. Imei idon hayeng, im dah klan pha. Song imei, bermon kendo yang ah. Ai to ma ha. Keliwat ke Damsite, lada lap, sawanya tu yang ah. Ai to ma ha. Te ma ha, sai ka dam sat ka lek. Keliwat ka, lada lap, sawanya tu yang ah. Ai to ma ha ngan lek no. Salek kamu ta, yo ngau. Ai to. Boleh madu. Wai ngot. Madu, kumnu pi perkat sipang mahe. Nam ta kai. Dah bentar ke kam jong ke Damsite ken. Kai ka khabar ba phi sngo do bahe kelang. Umahe kelang ulawat ya ke Damsite. Bat ban penyap ya kurim jong ke hatu pisnya wedai. Meno phi kendo yo mahe kelang. Menne men step ngai kenduk batu. Madu, lada piki kini pimler ngan lek himanga. Kumno phimur brong. Lada baro piesha yo mahe kelang ngangan ying marwe. Ngangam sewi hap setia ban penyap yo kurim ke Damsite. Lek ke kemi sa penyap yo kun hatu pidang sewi dei. Ngot, pikiran ke badai. Madu, ngakwak ban yo senyum na pishi kenten kumno pinang. Nanam pedang ke bomi hap. Ngam selia lada dei kemi nekpa lada kilek ke bamdei. Kakinsi baru kelang kila bakla kumta nga persya eki. Kublai madu ya ke jinsnya tu jongki. Madu pimde ban aili ya umah kelang. Break dum kelang. Sang ni kono mau thada san. Yo kurim jong ke Damsite, deban penyap no. Keliwat, bat penyap yo. Kadai pikdum bat peniap. Henry ban su peniap la pem tum suwi ha pikdum. Boleh mihap, abang kurim jong ke Damsite doi noksun jongi. Tengin pati kena dikdum. Boleh mesti kena. Ted long ma piken dikdum dade balle rum long dade bom le rum solong tang bay kata tengam long. Kau nguk baik je kai bang awang. Ngan ko ngubay kidum yapi, ngan pej bhai para jopi, bar ki kun bersa jopi, ki bade ki kun jonga, tang bay ka kapan yap te. Haba pisong yang para jonga, pihak ban kli ke yang kesam. Bateli ke wei menyelek ki noksun. Ho nga so de ek dum ya kata. Haba kumta keliwat ya ke Damsite, wanyalam sanga. Ho tak dum. Damsite, nam stu staff show. Kajingi dai jungi sei kan poi bakum ni. Anas, aba pi don matnya nganga don pi. Beli pi kuslai. Medu beripadu berimadu. Kidon tar bat ni. Let's go. Bakan ni jingi show jungi. Kam long ka balai do. Fisus ngo, tambah kalong kuncu ni. Sukhain la ta ipa la ni ma he ni lap ni anu. Ayu kan jia thara. Ngarong ngala man pi ga ju jing kidi. Ada ini ju pi lap ini ni. Ayu kan sia. Masih orang pi ba, anam dan menunu ru dan mak ini. Baik tangi kita, ya kita imadu iman yang berdua. Ada kalau mta te kapian. Ada nang ni, ini sana saya bilang hayang jamidu. Amar imadu ila umurta. Kamut pimsa show bad me. Ya, dan sana ba imadu, imadu.
piawan yang sini. Kuat kan? Dia warna kebentar kat jingkit dia kurim jong kat Damsite. Tak pensangnya ya kajing kedi kurim jong itu. Mereka entah. Namar balak mi isibuan kucing kelumar. Kulmar kamu no? Kamu tak pensangnya si sendan? Ikong ro imdan susi yang tip sa idan. Dimentai dan si Om tip kan sa ileg sa idan ro. Sin ay bahai ikong. Dia warna kerang sini. Tenang mentah jong i. Nado mana imdan susi? Nado may sisinila min ayan. Aku yang kendu bahaya di Damsite. Tak kaji aku. Mas kwa itu epi. Ba ipa bat mahe itu mo ban penyap kurim jong ikong. Damsite. Apa yang duduk? Ya apa yang suruh sini? Dia punya kendu i. Ya, ini buat. Pak dia begini kendui. Kudum kelang uang bat peniap no iyo kurim juga Damsite. Pisau kumnok dum. Jong suah ne kunum motor sat, ne keren suah. Dai. Uang kumno api. Ulah penbor yang ngaru badai ban peniap no sesendon iyo kurim juga Damsite. Ngangan ya dai ka Damsite. Wat ban kida katma persya yo kelang ro ngam salia. Kadai kudum kata ngaru ngandon hakaliang jong pi. Kumno ban surai peniap ia ka Damsite badu kurim juga. Klaim kidong rim kibabiang. Masuk ka Damsite bapi. Kat adu kan hab ban mi ne yeng ban feri. Melelek dum ngindangin sumar mangi ka Damsite badu kurim juga. Warla dah kat ukudum kelang makna mangi argut atau ngimlayu. Ukunum babu bakong batu kelang. Kensa peniap ya ki berongot. Hawat kudum ngan sim ngai jing bakle ngan le diwat ya ki berongot. Bat ngan pendri no mangai ki bat ngan sumar de artan. Masuk persya bahaya ke jingle joki. Ngaru kudum kita benem step ngalaya stain nia harkom babiang ngalajani kendro bro batu. Te uang kumno. Dew orang yang ngakli diwadi ke Damsite kurim nyoka peniap sendon ki ngalakiu ke jibitar ngaklik klik ngalastik tiru temenna. Tang bangin ting. Amar ngatip bakanam ja ke bos ni oke. Parlo raja ya kiru lawai betik lu makfad jong ite. Sempel, di mana baburi kinongsun? Kinongsun ayo kita. Sempel, saya Damsite. Nana don mana baburi ka baju kurim juga ngan pelaj baj. Kran kamu orang ba, wat kran kamu kena. Maya tepero, bawa kurim juga Damsite. Udah nongsun jogi. Ngam pernah berpihak kata hadu mentah. Hadu mentah ngampat tep mana baburi ka. Di mana? Lang lak ka malak mo no. Wanya lam sana. Haray lang lak di ba no niya lang ka. Kalau kau beli kelang itu, dia kata kalau atau beli kena sah. Next.